asa firman na bokti bahul-bahul mapacalongan firma to dimuna sa luhug yan ako namin tulujuna tong nagpangamuan Betul kami. dohon eme na marludu ima na marisihon dohon beringin asa matatang matong beringin marurak jabi-jabi oras matatiwadingin di hamuna ko para ninabaw tupahon nga mata muda jadi Betul. ala lemak masih jual lemak so binaguan mana tulia biya hamuna ko para niamang baru nami saya busima dapat pangamuan Betul. asa tusan karmapau tuluan nga masatua gami mana taula oras nak kita jolma Betul. marlutu nang hauraun nang hagaliun di hamuna salhuna ia nak kenal iya sinamad ni baru si majuta marsinamo ursa doi marsinamo gaja doi marjuhu ursa jadi iya anak ni raja Hamuna mga pintura talagang siya tolu mabaru si baru hukuran may siya kangan namun itu marka huda dulu namar huda di lubodi si nomor tolu may si baru kausaga pasamutan baru nabagan omma nomor 2 Ima pun kami itu tulang. Ina na paparhamu ng baru si nomor tolu si baru sa duluk na binamuni tumargamangutsang tu sa pura balige jadi Tulang. tolu mahamuna na marpalibe Pagibet. sianantara nila tuluan ang baru asa takas pa boto hamula sianantara nila tuluan jaga pasamo tanon si baru hasil di para nila tuwe-tuwe raja Hamuna Kemarin kami. Allah suruhannya begitu. jadi sianantara nila tuluan odo si baru pausaga pasamo tanon nemuli sianantara nila tuluan Jadi emang. jadi Roma hina anak ni Oktu raja sinaitan hina nama kuar raja marduhur Roma tu hinetara ditobong naon na perunamian ng berpahamuan maon secara simpel dalam boleh maon di uloi roha ba binoto mangi daktu he berkon daktu yang tuh murah maho jadi mudah ko bawa senai ikut buenmu tadadada na anak niraza ho omma hatani dokun na utuparhami na buhat tu kita Maula tulang. ato nga hanaman waing buenokku Kaduluhotod na naik tu si Matuakong tadabukti bahwa aku anak niraza. Odo dilokong niyon hamuna nang pahamon guru. Jadi jupang masyarakat dapat madiarina adang ma dileon raza sirai tu anakna raza marduhur dibuang mau tu detano ima nama kuar betu si dugur tugu Apa cerita? Oma sesarai jadi nung dibuat di batu rumah tutulangna lima nong keparhami raja pamora ay lamatan na nuay marnay sulkanena upung nami doho raja sirai Ido titulang. Oma tulang pebuado anak ni raja ruau naro setulehon pun satsumber porsea ima lau manau guru munai Sujuna berubah ngatohon anak ni raja uloi mainang berni raja uliho ba ulinami dong jadi bohong maho mengarosi rokap itu di tohana tu bini raja au raja panurak tu raja jadi itu beragama sangat tu somari tadalo
Opu Raja Sirait. Gade Raja Nami. Jala, humerek sa nakiningan siya antara minatuluyan Raja Mardugur. Na mangalap baru pausaga pasamotan Honanido kurang masaw. Ikot tapos ng isibe ng muna niyan. Pasamotan. Si baru pausaga pasamotan. Raja Nami pasalahamu. Saya Roma pasamotan po kami. Boleh beberan namin. Matuwa pala. Iyo. Kung nakiningan, masih ada pemugaran. Jadi di bagasan pemugaran noon, ikut satu penemuno, si baru pausaga pasamotan angkia. Si jalo pasamotan do parorasat panggawian kamuna diakka na marhamang. Olah, ketua. Atar soalnya amang guru secara singkat boleh nanya non boleh be aban akka diakka tiki na nangihu. Jadi sapun saya magwari tubuni sapun dua matubuni ima Raja Pamonai ima apala laini Opu Raja Siraito sapun dua mak keparana. Jadi mulai aku meja hubah. Olah, ketua. Jadi suak-suak nak kami naik hula-hula muna na bosok. Dilas ni rohanami mamerek kamu. Alana dengkat doha muna huberek kami masyad dua-dua na marhahamarang. Asa soman nila ko ni pangan niya putas jol-jol tuwi madonan nami. Sadabang na pagabi, padua hong katulungan. Saud Tuhan gawe depan yang kami saluhuna aku berek kami tumas sedingkat Tuhan mula nasihat dua-dua. Betul tulang. Naik ke amang bolu. Gade tulang. Songon nilopon ni paman ni putas si jolo-jolo tuwi. Kontak ina bulan manariar matanyari. Asa saud tak kaulah dengan kena taulah honong. Seluhut na panitia. Na magilo panutuwiyon siya na mata na mertua dewata. Asa saud mahamatan dituturi saud digonggomi diparhalai tuang kadiki na magihut ada yang menggoro. Gade tulang asih berhantu. Jadi noake asa takas men na purbo takasan men na kola nung katakas tapos tahun naman niya Raja Sirait dia rinauli ni bulan na takason. Sa takas mahamutok sa luhunan na maramarangi matua sahat Una mamora. tu na mamora. Oh, tulang sewi di lorwana. Asa na lagi barbatua man na masih datapat tumulog na pangaparan. Pinita ni ulat na sa nariyon mga asulat tumamat na martua ni bata. Asina rohana sayang liat mahamuna sa luhuna bapalan niya ang berhukom Jalma na mertua, jalan.
Hula-hula saya dulu masih kami melakukan dari hula marhiti gawin dari hula sinu nak pinahan muna di hula asal waipe amang baru soman dokter ni akala dua-dua nung matapak inna soman mahuduru udur soman ngajaran kata dirasa pasahatkan penggabian pahorasa Tuhan mengayak kunang asa martinani mardunyegi matulamatkan matual ibada asa api mayat di apuan muna tuhuk mayatang di amara muna jala jujub mayatang di sima jujub muna penggabian pahorasa ni asa nauk 10 bidu mayat tujuan 10 yaru penggabian pahurasan ng pinasaan ni Raja ito hamunan at mula may ito jala buwan mula hot martewa asa nuaipe asa saat gusto lumay kasama matbantayan nung asahat tapos tahon ina monumenti Raja Dr. Raja Sirati sa isahat na ita sa luhun na ito pagkabihan sahat na ito pahurasan dahil ka magpagbuhan ko dahil na kontak sitiya sa atin Mamagaw, wala sitiyo.